Mene vele mene langwan famba siya madlokonyo. Mene vele mene langwan famba siya madlokonyo. Bulelo ae bulela ngwananga. Bulelo ae bulela ngwananga. Ae mina iza swaka chauke aka channel swaka chauke TV ni bamandla ni byelela ka vana hinkwavo lava nga nghena va subscriber aka channel swaka chauke TV. Ni ta kombela ku na n'wina mi nga se nghena ku mi subscribe-aku mi nghena mi subscriber. Namuntlha ni la ta vulavula hi Mr Post CD cover ya vona, ni la ta vulavula hi timhaka ta CD cover, but before hi vulavula hi Mr Post ni kombe ku hi rhanga hi endlanyana hi lani. Ku na award best traditional music artist ku nominate kulukumba wun'wana va n'wi vitanaka King D Kanyani from a Bushbuckridge a Mpumalanga. Yeah, this artist loko mi la ta votela yona mi SMS-a Mama P hi ti-caps and then mi ku 200 kumbe 200 and then mi SMS-a ka nambara leyi landzelaku 47439. SMS ya ko a yi durhi matsonga machangana a yi durhi i R3 ntsena. No la ku munhu pfumeleliwi a nga vota ka 6 kumbe ka 10 kumbe ka 450 wa a nga vota ka 450 a hi problem. So ni ta kombe ku kulukumba loyi mi n'wi votela hi pusha xigaza hi n'wi pusha because the more hi pusha artist yo karhi the more artist la yi kula and then yi deliver music wa kahle for hina mavo. Alright, ka Mr Post ku vi kuma a CD cover hi tingani na hi ti 1 ta December ku mi CD cover tlhe ku huma na track list ya kona hi ndlela yo fana na leyo. So the thing i ku lexi nga kola ka CD cover liya ku na tinghoma to nje vo na ta vulavula hi only 2 songs. Ku na nghoma yo nje hi track number 6 Manyangatsi. Loko ni vona track liya yo tsala ku Manyangatsi i khale ni swi twa ku Manyangatsi va lava ku n'wi bifa hi Mr Post mara a ni nga ri sure, that's why a ni nga vulavuli hi swona. Ni rhandza ku vulavula hi swilo leswi ni nga sure ni nga si na vanhu ti-question mavo. So loko ni cheka ti-track list liya even fika ni vona na leha Manyangatsi ni ta hleketa timhaka ta ku Mr Post beef ya i pela kulukumba loyi beef wa yi rhandza, like wa yi rhandza beef because ka Mr Post a wu holovi na yena swi helela moyeni. Sweswo effect leyi mina yi tivaka hi Mr Post a wu heleli na damani swilo swi fika swi helela moyeni because Manyangatsi lexi a xi endleni hi nkarhi lowuya a ko va interview leyi a yi ri kona ya Manyangatsi na Mambawulele and Mambawulele a ku ri munhu loyi a tirha na Mr Post. So ka Mr Post swi fiki swi endla ngaku ko va attack from Manyangatsi and then a decide ku ta n'wi beef. Picture kona ni ta yi ni sure ku se mi ta mi kha mi hi vona kwalano leyi Mr Post a nga beefa Manyangatsi like hi picture yena ni uploada picture ya Manyangatsi ka Facebook nkarhi walowa. So a no la ta ku at least hi vulavula nyana hi history nyana kumbe hi leswi switsongo swi nga endleka ku why ku swi va so. So mara ka mina loko artist ya beefa a YouTuber ni vona swi nga sound kahle la because YouTuber i munhu loyi a fanaku a review-aku music wo karhi kumbe ti-albums to karhi unless loko ku na swilo swa personal leswi maybe hi nga swi twaku a ngomeni leswi va holovelaka swona Manyangatsi na Mr Post ku nga ri timhaka to fambela swa music. I'm not sure about that, ni nge ngheneleli ngopfu ka sweswo. And then ku va na track leyiwani ya N'waduku track number 5. Track number 6 i beef yi beefa Manyangatsi. Track number 5 i beef na yona obvious yi beefa Benny Mayengani the president. Hi mhaka yini na why ni vula so? Hi mhaka ku Benny Mayengani hi ye munhu loyi u bohaboha maduku lama lama ma vayuda hi ku ya hi yena. Munhu wo bohaboha maduku lama kusukela kweleni ka lembe ra 2014 loko ta huma album leya ya vayuda ya Benny Mayengani the president.
u sungule ku mbala maduku lamaya. So maduku obvious ya ka Benny Mayengani. So ni ti ta kuma ku xin'wanyana Mr Post swi la ta vula ku tinsimu wa composer na pfumela u blind u composer, mara composer tinsimu ta njhani? Mr Post u blind hi ku composer tinsimu ta beef, and album ya Mr Post swi tikomba ingaku a yi tiyatiyile ku ri hava beef hi ku ya hi CD cover ya yena kumbe track list leyi ni nga fika ni yi vona, because swi tikomba ingaku Mr Post i munhu like i munhu wa beef, like hi vuya yena munhu wa beef kahle kahle. Swi tikomba ingaku loko ku ri a nga holovangi na munhu a lembeni, album ya yena yi nga tsakisi kumbe a nga ti tshembi ku album ya yena yi nga tsakisa ku ri hava beef. I mhaka u titshemba leyi nga ka Mr Post, a nga ti tshembi ku album ya yena yi nga fika yi trenda ka vanhu kumbe yi nga fika yi rhandziwa hi vanhu loko ku ri hi ku yi nga ri na beef. Hi leswi mina ni nga fika ni swi kuma hi CD cover na track list, ma vo. So album ya yi ta va kahle, and then yi ta va yi ri na ti-track ta 8 because ku na instrumental ku tlhela ku va na remix, meaning ku composing leyi nga fika yi va ka Mr Post ko compose wa tinsimu ta 8 ntsena laya, and then letin'wana i instrumental na remix hi ndlela yo fana yaleyo. Remix hi leya ya ku yi tlanga yi ri na marito mo karhi, yi kha yi vulavula yi ri na marito mo karhi, maybe mi kuma ku tekiwa tiphati tin'wana ta risimu ro karhi kwala ka tinghoma tetiya, ivi ti fika ti hoxiwa ka track liya, ivi ti fika ti va loko track kha yi tlanga ti va kha ti nghenelela swi vitaniwa remix. And then instrumental to ba ku yo hwi ku ba marimba ntsena, ma vo. So ni ta kombela ku mi nga rivali ku subscribe Matsonga Machangani, ma no mi update na ku humesa mavonelo ma mina ku Mr Post a nga ti tshembi. Mr Post a nga ti tshembi ku a nga tshembi ku album ya yi nga va hit a nga bifangi munhu, ma vo, because ka lembe rin'wana na rin'wana ku na beef yin'wana a fane nkarhi wun'wana a humesa album a hi prova wrong, a humesa album leyi nga beefiki munhu, hi twa ntokoto wa yena kumbe matimba ma yena a xigazini hi side ra ku va a yimbelela swilo swa ku rhula, because beef a yi na ku rhula, beef i nyimpi, ma swi twisisa hi ndlela yin'wana. So ni ta kombela ku Matsonga Machangani mi nga rivali ku subscribe iza swa ka Chauke aka channel swa ka Chauke TV, mi nga rivali ku votela King D Kanyane hi ndlela yo fana leyo ka best Xitsonga traditional music artist. Inkomu.